pinikar bi Anglong Tv9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panig pinia berta thanbang nelimen mirdan thangjupi tangte non ki bertang ton pen arj panikha rong tiki hemari rong hanga rong amekar chondro teron phan youtuber abor langnia hinpen kerap kapajerdam lakhain kora trok duar baguri MEC constituency angkang rong tiki hemari rong hanga rong amekar chondro teron phan youtuber abor langnia hinpen kerap kapajerdam berthia thaki kiduk kisungpen kapre ka kisungke iprang sido lapen kisumana muni datumki kiduk pena matsi jingthurun pin amuni datumta to lasona tumaphan kethe kidinga tumta kerap ke kinangsot binong sitame kethe kidinga tumta pangkre be ason si thekponno rong tiki lason si hemari rong hanga rong mekar chondro teron ke kesuko pangji ningkan ser kep anlo kesopen achor ka ve rong hangpita sodun detto alang litumke hemta to thai ve pin thangjang an chotta kandi sodun detto alang litumke hemta to thai ve pin thangjang an chotta kali si asomarta avethula banghini vet sikedo lason sikedam tanga hota tuar bagri fresh club at bitung atumta berta chataya long paklang pono sitame sarkar atumate tuar bagri political leadership atumta kilang kapang kreve ason si thekpon nonglo pen ke puthuke PMAYG ahemso le rabji old age pension le PG pusitame documents ave pusi purong titi sitame labang so sar pia bora atuma phan PG pute documents tang ai tanang ni puta habarara tumpe chethan ponrenti lasona ho youtuber abor langni arjulong si amithang jungjung akhiat datben sanghan pencheng lok ki cho hormu kerap kapajer dampen jongsi apor misen pulote uthot bang thuji puta lamchak chipitekang abor langni pen rong tiki hemari rong hanga rong amekar atumta alang liphan kachoro pajer tun renti news tech report Anglong TV9 news ini dak ipi pen ipu lo lalu tu hormu mate sang kecuk pen hormu pen ceng lok dan pike lalu ning ko ane ceng sam lalu ning aklong pen ceng sam lo nili ning cing sampik la penti nili ning duk pingan onduk pingan athe la pusona kesa ke kriya tumhan mangi penangan tum council ki chari pen chenglok EMC EM tum pen rab nahi bodlo angkela pentela je semet mangela lo ame kavi kengavi o somar dumhan edi council mate kethe ke dinga tum monthly system bainong sami pinai bolo la pente la tumhan isi school sami ingpu nai bolo lahai somar tumhan di semet la tu lahai somar dum ki nani school dun po private punai government punai ota dunte penana ke siksa ke phu ason theklong bang tum ki kang nek pen chenglok ahut pen theng padui padai ta dudu thong kang doi pen chenglok la son sining du lo la sinali tu un plotang te la puson tumahan habar sai pik son te nilis mining arong pik po la pente karbi lapu rong berong thak punai kape kang karbi sudum ta aning arong pik si nali tumhan ta anu se support tu bompo lalo tangkan nangli ni tumpenan nangli kirap na theno siga so kirap nangli mithang yung akipen mate kapre nangli phan nang kirap no sondom aho kalam che than dam pulutang te nili mena jungjung lo arleng ke thi tumpen ta thang nat ke support tawi mate ke endun butawi athi silam lo di arleng ke thi tumpan chu hang po pun cho kol po nang chini po o chok ji po aku pena nang kol sunai po la pusin mane chok ji po la pusin chu bai pon bom po angke ko pulang ke last bang ke lalu nang receive selo joni kam do meeting do bom po la pusin mane nang pu bom na chu bai bom po man nili bang ke lalo he la pu ge chok chelo nili jungjung nani na pen nani cho jor po nani poisa pang room po la pusin nili rapdun bom lo la penti isilam lo nili innovate puta kali de nili phan penangan akar bi risu ijang tum penangan nili phan support la pente donation se ni jong si hang pil pulang te penangan donation long chukidam tang hala pu kiri rong par panta nili hen lo hospital se me ki pon la pente la dak se me penangan donation long lo la so jok se nili se me hospital se me pon long lo ningarong pik churu par pik lo kaddu ka bi atuma phan nili phan kai ki mata nang support dun report nili ning chi thipi la pente la bangso asai kiduk atum phan ki baklang mate ke rabang nili ing tonti nali tumta un an ahir jumi nang pidunoi nang support dun nili taun an claim dun pamip po lalo tangkan nangli ni tum kirap ko ni tum nang theno sonak thang nangli puthot chibang thulang malada kirap thu yapa jong si nili abar sai mission ji jong si long pute hedi nili puthot
unan na khelu bista mel hai lang lipin pen liwang thu lang athi tangka ta alam do ko mati din non ta suri po susilo gari jang thu pen chenglok toll gate pen chenglok chura chulong lipin lang ananda chulong le na do samel hai matha tipin pen itum koson si chingthu thekji ma itum koson si ke plang thekji ma ato war ni liun an ke thupon bom lo pen japon bom lo risoi jang tum ta non ubi kimi tum ta ni long na charlie don son de ansu se mesenji ma sap suri ason no sika cap sika po penang cerap tun te ansu se ni lita ke claim ke dam long same un po ja kong long bon bom po la pen te wang thu ji ni li long si awar sai long bude hedi donation mang ke ni li hang hi same jong si ngali tum ning ke hang pen nang pg bolote nang cerap nu nikta me ni li arni wang same youtube long pp lo description long ni li gp number ngali tum nang hum li tame ตั้งแต่นอนนี่ตุ้มตานังแทนน้องเราแฮมก็ด้วยจะดูไทยเป็นสิ่งสกทักนังดีเห็นเป็นคนนี้ก่อนซื้อพันกัจจุนรีพีส่วนดูdo itum ke di lapu ke sar ke kri pen chenglok arya keng kavi ame kavi dum han ke tum chelang dunang ji kusini li ning thelo mate ning lason si ke pudam ji mangela lo nali tum ke duk poisa ke dukok tangka ke dukok tum ke nali tum lapu sono ke duk ke lak tum han hem asuso son kim pilok son te mesenji non ta yo hem stami hem upelu lahan ke yo koson lo lason ke chainong tum stami ke dua hem nang nak lo yo e jinso me lasi nali tum un son de asap sup di ting stami ngrak lap lo arbele jang ta balting si tudunang nang ason lo yo ke thek dam lo ting te lasi nangli tum ke thek dingat tum ke chariat tum la parpong chen wal hem stami kim pi son te lapu ipi tum stami aning arong pikji la pente la dak te de lo nangli tum un polo dang te nangli tum ke thik ding tum apor do son te nangli tum mena le humri dam son te mena constitute lo di mena dim elong rilong chelang dam tha kon si tum ki duk der mati di lasi lalo patowe hini lokhimona do wana long kang huwa tum ke klang sonsia ruwa chek loni phain korapli lakhain korapli dio pani constituency ka parlo apar dio pani hawara long hini langhon lam lokhimona do wana long upi ko son penoni kang huwa tum ke klang rok pana jok tangka suri plira haroner kep anke inhu pondalo lapen harosir kepra trokner kep abangke tebula long bite kang ko lapen bagos armari hai hui ason pinang anphalang notikang tusi haladak hini lokhimon adowana long klembang pu mai pu monrong pipen nang than pachini do athagar namlang pipen thorom terang karbiang long tv9 news nangli tum patowe la doan long kang hu tum ke bang pu ku pipia son luk son dun lo aso le mong bang ke hormu ka do ye bang ke pinangan phalang ho te kang lo la tum matro tangka ke polong ye phane ma sala tum ka bori alang tum ke polong la kang hu tum ke polong tangka bang ke hayar plira pharoner ke la pen ke te bula long bidang ko tangka bang ke pharo sir ke ra asi to ka hala bang ke lang tum thek polong ide lo bon amat pon pe de la ne ke yo den ke si hormu ka do ke bang ke pinangan luk son lo bakos almari lahai mo bhan ka theng lap lo la si nili tumta chi thek lo pen ke ning du lo ada doana lo si tami anam ka cha dom bek ni lu ke ngi lo tangka ta phari ni anam ka cha dom dan dikina tangka phari ni polong de lahai hui pen ta si chi thek lo pen ke ning du lo yo la si ke dam tang ko ano ne yo ki ding ta ne ni ta tangka po sa ti ni bang e bi de kita ni la bang soni ni di ko pi ko soni ne lang sing lu bo ma no no ko da tang ka bi gang ko lang bo ma bi ko lo pi bang ke chi ting ni de lo ke ni di ta chi bang a por ve mang ke thang phi bon bo ma ni da bi gang ko ka ma ke tang ka bang bang ka hu sum pon lo din yo la si la dang ni tum lang hon lam lu ki mo na do na long ke tu mi ni be si kang hu lo dan pas tani long tani halada luar do pani rijap aduan lo tani halada tani tangka ka ngi lo kuson dulu lo si ni tum kama thadap ka hondi dam ke sospe kalam bang ke la halada kang hulong tang tum idea ka long tang tum son si kang hulong ma kuson si ni tum kama thadam lo la si ni tum da si ning du kalam bina ka po dio mo arnam pang sai do na ko ni tum da ka ma tha dam du ko ko arnam ma phane ba ke ni tum ta united bo
อยู่ลาโลนี่ถึงกรรมฐานมา ตั้งแต่ปัตเวกลางหูเดียดตรงตังกาสิปอนจอนมาแต่สุกับเปรก ต่างเดี๋ยวจึงได้ต่างกาสิปอจับแล้วฮอร์โมนก็เดเวบักกอสพลังหัวกลางเราเปรีหัวกลางเราปีนี้ฮอร์โมนตาเป็นอะไรพลังหัวกลางเราแต่เสียยาฮอร์โมนตาที่ปอนปีฮอร์โมนก็บางเด็กแต่นี่ละต่างกาสิปอจับต่างกาสิปอนละไพ่บางที่4,800 อยู่ละอันที่นี่ถึงตาอยู่นอนแค่ก็เดเวลาถึงตาปัจจินียังผมมาสินี่ถึงตาอยู่ปัจจิทางนั้นก็อยู่ละมาเก็บ Rangsali Guest is a branch hin pen chupatir people si social awareness game felicitation program ma jai me ki teng to ru ni phain ko ra pho lakhain ko ra trong duar bagram AC constituency angkang Rangsali Guest is a branch atum pen patir people si social awareness game felicitation program ma jai me ki teng pol Rangsali Guest is a branch president Vincent Kropen chupahem phupona Maya Long secretary Alom Singh Narpen Aluhi Pachini Pon Labang so long kachitong dun laki Central Committee Anglong Focus E CEC General Secretary George Timung Advisor Thang Sing Timung Nelson Timung Dipu Regional Committee Secretary Rafsan Ahmed Daithor Police Station OC Daithor Head Branch KSA President Longchong Bay Secretary Jikison Rongpi Rangsali Beat Officer Prosanjit Kiling Pencheng lok pinang anrong asar parents guardian atum chitong dun renti pen pini jasimet pet pen pangkep HSLC lapen HS exam ki unduna tumaphan karbi poho lapen file karchwa jai me kedeng pon lapen lapu kes a central committee secretary George Timu pen jumesen alam thi than pon la silo kachali ke thek vek nangji jong silo kachali le kawe pulote labang so arong ke kangting lokuta aluhiatum than pon Lukhimi Juri pe Mongol Singh Kro Karbi Anglong Tv9 News Daithor head branch under Rangsali sub branch ahin pen kapatir pipon felicitation come social and educational awareness program kideng pon long nili pan chief guest hisap pena chupa pon pot nili alang litum pan kero paper piglop lapen pini nili ninga rong lo KSA Central Committee hoi pe alang litum ke pha pon mai long nili na chitong long pen jet we have felicitated tamne more than 25 HSLC and HS students tumhan alang litum pan nili tum pen karchu pon long pon nili ning sam piglop pen kewang jilarni Rangsali sub branch pen lason tu se lapan tu se dak along ri la pen dak students tu man pan so se kapaching thur ba ning parung pon thegi pansi ning parung pon thegi pusi ning kachithe pon du la pen ingsi la so platform long nili penangan theglong students tum discipline o Rangsali tum area students tum kumane ajak tum ke Dimapur kachali tum du kumane ke Nagaon kumane ke Golaghat lason kachali tum du angli tum anisi ala hala huilong pen chali dam pen dak rong nang chile pen khai la pen long ri perman pining son ba klem pi pusi nilining chithepon la pen pini nilitum la so dak amai na dolong bang la dak daily market pusi pu ho la Rangsali daily market weekly market pusi pu la dak ala alang litum tamne ri pini non lom botor ta hen o nang litum achini lo more than 39 degrees Celsius but for almost 40 an kilele tami tawhid tami students tum la daily market ating kon lo ne ka grom pakapang ox tam elang litum chichak bor il ason si pini mai pajudlo la penili tum dak non do prong long ta tamne phang ok pi ka son si theklong la si nilihin pen chuning ri dun kang tung bang dak la so Rangsali area long bang ing si heri community hall mesenason pine Mesenason community hall kimpi sonde la competent authority tumbang ledak pinang dak along ri la pendak students tumbang aning sami pini rong isi pini program pusitame aso sa program pusitame ba kupini KSA tu mele free pini program dengi free coaching ba pini nilitum jong si awareness program pini dengi pusitame la ingsi community hall bang kenang sot pusini nilitum dak bang mathada tuning report la keva Karbang Autonomous Council authority tumbantame thank you Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi